Here you go. You can speak up, girl. Say hi. Hi to everyone in Palaming. Oh, hi to mama daw. Wala ganyan sila pag bagong tao. Ay, ganun. Pero pag nasanay na sila, Oo naman. Cute nga. Oh. Pero usog ha. daldal na sila. Uwi nga sila eh. End of Kailan? November. Oh, this year. Yeah. Mainit pa yun. Mainit to. Yeah, ikakasal kasi yung kapatid ko by first week ng January. Oh, okay. Ano pangalan? Si Lester. Lester. That's your Yeah. brother? Yeah. Ikakasal Oh. siya. Batiin mo sila sa Palaming. Say hi now. Hi to mommy. Hi to mama daw. Hi. Mami o nanay? Is that Lola? The mami? Mama tawag niya. Say hi to mama. Kay Lula Ban. Hi. Maganda dito, no? Ito pala dito sa likod mo. Oo nga. Kala mo hotel yan, no? Hindi naman. Kondo yan. What yung mami told you? Pinatulog ko pa